Sa nama je trener košarkaškog kluba Borac Banja Luka, gospodin Zoran Kaščelan. Gospodine Kaščelan, zaista jedna borbena utakmica. U početku vaš tim je imao i zaostatak, Sloboda je igrala dobro, međutim čini se na poluvremenu da ste se laički rečeno sabrali i onda je počeo Borac da igra svoju igru i na kraju ostvario pobjedu za kraj ove Lige 6. Čestitke mojim momcima, ne samo za večerašnju partiju i pobjedu, nego i za čitavu Ligu 6. Smatram da smo napravili jedan ozbiljan posao i pored plasmana u polufinale i šanse da se borimo i za mjesto u ABA 2 i zašto ne i za sami vrh lige. Mnogo me više raduje što su mladi momci imali iskustvo igranja ovakve utakmice u Mejdanu protiv dosta iskusne ekipe Slobode. Naša energija i mladost, odbrana, to je nešto što nas krasi i vjerujem da i to večeras presudilo protiv, moramo biti realni, ekipe Slobode koja je pri utakmice saznala da nema šanse da se plasira u najbolja 4 tima, među najbolja 4 tima i malo je vjerovatno i to uticalo na njihovu energiju i motivaciju, što smo mi znalački iskoristili. Čini se da vaša ekipa je najmlađa u ovoj Ligi 6, možda čak i u prvenstvu. Da li postavlja se pitanje, da li Borac može otići do kraja? Ja bih volio, ali drago mi je da primjećujete i mislim da i za Banja Luku, i za Borac, i za sve ljude koji vode ovaj klub već nekih 6-7 godina, ovo najveća pobjeda moguća da vide ovoliko mladih igrača, mahom iz Banja Luke, koji će sutra nositi dres banjalučkog Borca i vjerujem pred punim Borikom praviti još veće rezultate. Ukoliko se desi prilika da i u polufinalu savladamo ekipu Bosne koja je realno iskusnija i kvalitetnija ekipa od nas, to će biti još jedan podvig i prilika više da se ovi momci nadmeću sa najboljim ekipama u državi. Hvala vam puno gospodine Kaščelan i mnogo sreće u polufinalu. Hvala.